Ladies and gentlemen, there are so many beautiful things happening tonight during the Holiday Music Festival. Right now, as we speak, we have been viewing a spectacular view of an eclipse of the moon. Just off the eastern sky over the Rainmaker Mountain right now, the moon is completely blacked out during the eclipse. And over the next few minutes, we should see it coming out again of the eclipse. And it's such a beautiful, beautiful view from here at the Malayo-Litalu. If you're at your homes, you can come out of your homes right now and look to the eastern sky. And right now, the moon is completely blacked out. And it should be coming out of the eclipse over the next few minutes. O le taimi nei o se tūlanga o fofongia fo i le vai atu i le masina, i le itu i se sae o le langi, i al nā punitia atoa lava o na walaina tusa i le masina ma le lalulangi nei, ia ma le la o lo i tu atu o tātou, ia ma ua punitia atoa i lava le masina, le tā ua whapalangi o le eclipse, ia masalo toi lava o nai minute, o na toi se eselo le masina, mai le pongisal nā ua punitia ai, mai le la. Ia ona mawhai fo i leo na mai mo i ele tātou tunu. O le taimili nei wa pongi sa atoa lava le masina o na wapunitia. Ia toi lava o nai masina o nai minute. Ia ona toi se fo i leo le masina mai mawhai on tātou toi wa ai atu.